githurano 2017 ni siasa imwekwemwe omena ndene na butegeri wa Wero TV orengi ko watu wageni kire mubango jo ko kene Jumapili ingi kire mubango jo githurano 2017 ko watu wageni kire mubango jo na tukorare otawedre tu na siasa ndani ya studio na tu na mtaalamu wetu amanto ya kisiasa tuko na rua tu na Mbithika Linturi aspirant wa Senate ndani ya county ya Meru na tu na Gigi Thwanira nikinyawe ni aspirant kanani muriri wa giteke au senator ndani ya county ya Meru na tu na Joseph Ringera ni awa kanane mtaalamu wetu wa mambo ya kisiasa ndene ya studio ya Wero TV tukubati kwethu watu ina Mugambi Manyara ndi ntemenyake ebu Berlin uri kwa kirire but wena Gigi wakiri Mugambi Manyara yes na kubati kwethu ari studio lakini I withdraw kwethu gani ata mheshimiwa kambwe uni kuibwa ndigari sana nonto mbumete Mombasa na dambirirwe kanambirirwe kwina showi na Jubilee ikwete ku represent NDMK ndawa ka ndichumie kinye nonto bigogo bya matofauti biyite na nonto imbilivite na kwethe kwina opportunity kwa Amiru nafasi ya kuthura atongeria through interaction yo na kuerio bathima bonthe amwe ndona kipindi ke atwa very good opportunity ku share platform na Mugambi Manyara so Mugambi Manyara kura kiri program ni ashara nene muno irankumba kuwa erioki uni nonto inkwendeta omwen engage na inkuria na taomba kura nonto have been told atura very active on social media na sia kuwa bora kwenda kuthithia bora akuona mount ya ita so au inkuereto muno nde mwenengenji live tuira na nonto na kwa tugana kuona social media time ni ate kuona nafasi ya kuaria na Amiru ke mainstream media rira Amiru baimwa ila cha tuishoka iria to me I think is a letdown na ande more I think without whether ato we favor Njinji into Mrume I think he believes in winning a game fairly na kuengage the other team so Imanyara kumatoka kwetu ngamba kuwa hiyo ndo team ile futimbo etahau chetha ikawirwa ati timu enge nirere kutana buya wa wokova yaringa futimbo mubira yeta ikana iringite mpekiwa kura ile a good player which is not so Manyara I think is not giving a candidate tumba kwa tuiwathi nende ucindana noe nonto ni timu ile kwenda kufunga mbao timu ile nonto itereya okay butegeri wa Wero TV kama kwa twageri kile mbango jwa githurano 2017 ni beto Martin wa Gichongio dole na mbere yetu ambere kana mbere yetu itamuno kuri rono roko thuraniri ni Eston Gitonga rwa githurano 2017 tuko na ro tururi atire gitumike kwithira kwina biama bi nene ndene account ya Meru bi kumete sana ndene account ya Meru ndene account ya Tharaka Nithi na Kinya ndene account ya Embu na Isiolo gitumi ni mbikyo kyongwa aradira batu kurukira 40321 irani namba yetu ya SMS twakurika ni namba yetu na maraina kire Twitter @Wero TV hashtag tuko na ruwa githurano 2017 hashtag githurano 2017 hashtag ukethwa witumira so mbere ya Twitter mnoto ne rono roro wa Eston Gitonga ni kaunti chia Embu, Tharaka Nithi na Meru nkuchanio chia kisiasa ontuko yake na nande vyama ibyambetia kugambia kaunti iji ithatu kuma Jubilee, NASA, PNU na nande kiama kia maendeleo chap ibigambetia kaunti ije na kurungamia anto mwanya. Kiama kia maendeleo chap gitongetwe ni gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua ni kiambetia kugwata Mwangi kaunti ya Meru na Embu nyuma ya seneta wa Embu Lene Kivuti na muroeri giteo gavana wa Meru Daktari Kiremi Mweria kuthamira kiama kiu. Kiama kia Dr. Alfred Mutua na kina sera ira mbendeta sana manto ya kuikia konto mbere ngoira barutirete anto bote muntu twara kiyo yara kwa Kenya muntu te manto ya weta kitheta akirumanga anto kwenda kwa aria oma na kuona akuleta maendeleo te siasa ira cha muromo maundu ma maendeleo
nuga ni muici ni ndikoragwa ni tikwana racaria kithukumo timbia ni racaria na utongoria wakwa ukoragwo we andu maoka vamwe nio turutaga wira nao na riu andu mai vamwe na nio mandaraga nikio wonaga na vindi ciothe na naruga maendeleo maria andutaga matigagwa makenagirwa ni andu na turutaga twi vamwe na ni undu wa transformative agenda. Riu transformation yetagwo atia na Kiembu ugaruruku gucenjia na vinya ti gucenjia kavora gucenjia chap no wanda turaukire kundu gugwitwa chap. Daktari Kiremi Mwiria kuthamira kiama kia maendeleo chap ni gutigite antu na biuria bibinge na kire kura cia mwaka jwa 2013 Kiremi Mwiria achindetwo ni Peter Munya na kura 4,000 ende nande kire oroiri bwa gite kiu kaunti ya Meru kwina Kiremi na Munya okaire na Kiraitu Muronge gutonyera uria wijikene siasa wa Karanja wa Meru na babo bathatu o mtu na kiama kiawe nkurani vyama bibi bithatu Jubilee, PNU na maendeleo chap ibionetie kugwata Meri kaunti ya Meru atongeria ba vyama bibi bionthe kumba kweja Meru kugambia antu babaringira kura ende tote kurirwa ni kiama kia ODM kire nyakio kiombeta kugwata Meri kaunti ya Meru na Tharaka Nithi. Mimi nimefurahi kuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya kufika hapa kwetu. Ninasema hakuna siku moja mara Raila Odinga amesema uongo maksudi. Mara mingi mara Raila Odinga ameongea yale yote amesema ni ukweli mtupu. Na tunaomba IEBC itangaze mpango wake ya vile itasimamisha wale ambao wanaleta vita na vurugu na kutukanana wasiitishe kura. Kiuria na ndenere neke atongeria babia mabi bakugambia ntereiji cia Mount Kenya na iko kuoneka ta ntereiji itio bakweregera kugwata kura inyinge buru. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Kiuria ni kio kio bwana Mithika Linturi ni gitumi kia asiasa ba kana byama bi nene bikuambia sana Meru na Mount Kenya kwa jumla. I think ni kabo ku overrate manto ya byama bi utegi byama bi nene nkona bikiambia Mount Kenya nonto story ni kwa dangu wate tonga bra kwariria kiambire kiraeta ni kiama kia MCC kia maendeleo chap kiama kia PNU. You know, these are village parties, you know, with your due respect. Tutumba kwa kiama kia PNU kiama kinene, kiama kia Nture Muthara na kingi kiama kia Kambara. Te kiama umba kuikwiti na pama kionto kia Jubilee. Jubilee is a national party. But na dore tobichi PNU ne dore tobichi siolo ne dore tobichi talk. I'm trying to lay ground ya answer ya kwa na leo ntungura utie mantu aku invent Meru nente leo kwa ile mantu innovation Meru ni bia mabi ni bwiri kwa ilia no enyuma ya kiama kiuka na kwa omba kuiti into ground ya kura cia Jubilee no Jubilee batwe isuti tukothithia thirikari tuna president Munya kana kiama kiawe kitushwa rais Mutua atena kite presidential candidate babo onde ibarabonete patin democratic inava kwendo face full competition within a party ira inenene na bakira barabangi baikuo na kuno mbiba kwenda kuordera baina anise we yotonya kimbaloti baringirwe kura kutenda competition fakona be ya to matungi non script tusieta shapu maendeleo you know those kind of things. So igongorotie innovation bakuthithia na nte kuona bari of in effect ki kura Meru and I want ankwenda kuwa urokari kinyoka run show kana kiuria tunde and about challenge without fear kabisa and we can bet okay kuuria ndo baba onde bathuthikirite baringe kura kiama Meru kira popular watiri Jubilee ikaringa over 90%. Okay, kwa utie mandu ya itena nkanja katochwa nafasi baba angi baba ukira
competition ya mukuru menya tutimana no mwishamanio na tuinyana DP kamwera thuranira wata kameme iyo tutsindane mushujo Jubilee wanchinda ngau support lakini noe nontu na ukira kamatuka atita endi tu kone mbaya muno lakini utibo kuthithia kabete ba kwire na rabe eta nontu kinyoge ya wa kira ikuo ndugu ya kinya Mr. Ringera ate baba kumatuka kiama kia Jubilee ni bwa okay chikintu kimwe wanasiasa wanasiasa bakirite kintu kimwe kuthira gisiasa individually mwanasiasa utege kintu kingi akirite ja kiu na tibia mabiji tamiru ni wanasiasa bakugira bia mabiria bakona no ba bete akio baka kinya ndebele no durande akare ko kinya ndebene definitely siasa ikuthira siawe for 5 years kwa nde no mwanka mtu aona competition irere okire nomination kida na Jubilee ntiombarane nataka agita no neitha mwathire gisiasa kana chwe kiama kirai akeja kyo neja kiama uti wakauga oni andra tukire Jubilee no ntinkuona ntiona giti akauga na undi kujena kiama ki kidongi kiama ki na okay bwana Jiji karibu sana waruate kiama kienu kia maendeleo chap na kenye bibi ngibi ndebi amapia ntora na ate ni kabo wichoera kenda bwitho politically relevant mpambe bugibwa kama no kiri Wero TV nonto ba kombeta nonto ingwete kiri turashemaniria je shono urambirire ukuigwe ndikugamba bwega muno na wambira antu bagumpongeza muno na wambita ibwega nonto bagumpakanya kau karibu nonto ntakuruka studio je kairi na mithika ya mushore ojo kwa imonete aja maingi mumira ya iriru ari tundeze second no mutongeri okawo rongo TV anda iguru no ni nyako kairi ndo ria gwitana lakini sasa utithine ria utimu kwenda kuga na choke ndombe ndike mwe nonto my brother akwaria twice manto ja mugambi manyara na manto abiama na mwinde bokwari na nde umpekanya kidogo mbuge number 1 miru tu na kadhina kamwe nonto igoro ikorari na accident na ari ya Igembe South Igembe Central kwagia na accident na antu bomba gukuba baingi muno ndigwe bakwite antu ja 15 na kiribara bakwite kurinya pastor badatu ba Deliverance Church balusite kurubao accident ile rakaire nara kiengu na mbuge pole sana to the bereaved families na kinyadra tu na mwankiju mungijo gisiasa miru dhaiji tunaomboleza na mono ge kanisa nontu pastor badatu gukwirwa ni ekuru in the same accident na kiati komwa wa kanisa weu inkwenda kunenkanira pole chiako ge kanisa Deliverance na kanisa yonde miru rengana na mbuge to support yantu bau na njira chionde nontu yu ilo sienene tege family iri akicha pastor bara badatu kana bara bangi barakwire bate bakanisa we Deliverance ilo sieto twinde turia miru tuge pole sana na imburirie mantu yo na ndaigwe mathiko jakathi thwa Friday kukethra kwina joint service yare ya mairi thatu okay ethera plan itiche so sorry about that apology inkwenda kwamba kumenenkanira nchoke mbuge tumire tuba support kuma tha kumirojo kanisa ne uchi yao okay number 2 mbeje yau woria mantu ya biama kweja mitheka rinturiri kugo ugagwe ntenda kuga gutunyarara lakini musikilizaji no kamenya amenyethera ka tutharau na uga itwa matwa ntura twa matwa village tutina mwerekeo itwa ntura tuga na na ndimbuge atiri kira gitumite bia mabingi ya miru number 1 ikuona ni ya miru ibomite muno kwethra kwina democratic space nene no ntunaru okenda gwikia kiama kia Jubilee Kisumu getire no banera ekirwe mbere ithwa na gitangwa kwina intolerance na aria weza na acha kwina umba kugweta ndene Mount Kenya ODM antu bakathogania ko thuki mutwe indi Meru County antu ibomire baramenya kiama uteuki manishaga antu barabari ndene kiama ibo bakumata nontu last time tukuthithie ithurano 2013 antu bataendelea kumenyethera wijite na kiama kia mbas KPK
kanethra wejite ja TNA ja mushimiwa nturire jira na TNA kanethra wejite uri independent ja mushimiwa to kinuti gatobu kanethra wejite na kwari TNA na Mbas na twadhure nyamo indi who is not of our color lakini mumeru koi kuona ngendene meru kwena anto bate kwenda kumenya wejite yake makiriku kana umite na bari enda kumenya igwe u na ndi nonto anto iba kwenda kwithura kwena kumeria kura na kwitikiria anto bonde ba muntu achieresa ba decide bia mabira bingi biona nonto itwenda kurugoro bici gonto kunde atwite na umero nonto iba gwitikiria mbio bia mabionde na anto bonde barie kenda mumero make decision ewe reason number 1 iria tumete bia mabingi ya meru reason number 2 amero ibanogete nate amero aki Kenya yonde banogetwe ni atongeria anogania bejaga na rugono rumwe orura baejanire kuma tene bakeja bagwa tene na arwe oni tukagwata na mithika tukejanira tukiuga tukiamene kimwe no tugataka jathine rera ri kwambirio to nyamirwe matata bia mabibira tuzojithane yabio biiri atongeria babio bejite bagwateni atia lakini beta tambere ara no tubago skimira kithurano kiu kenge pakathukana kwina antu barungamirite kira twitana gichunku status quo yani tuturora twaturire kumya gitire independence ba kubawa metheka lentori buga he stands for the status quo ibara bate kwenda tongeria butinchia baraba kuga tuge for example there ikiama ukona gutena democracy kurire kana atiri imentirite ngavana ija kiama kia ore kiugaga imentirite ngavana na batetigira au bauga ni tuthure ngavana ora tukwenda imenti bakauga tuthure omwe fulani bakauga tigania ite woman rep na batetigira au baka identify nyamuntu bogingania tukena megembe South nara muchorojo komite bakauga na ite senator na ningi no tunigembe rero arikero no ugo egembe ingania na ndi mantu jajaria ija nogeti antu mono monka mero boga bakeja be independent kana inyabeta gochwabia mo my brother kugaja uju no ntu mumiro kiria kwenda ni atongeria ba umire bonte barabe na mwito jo tongeria uria wina kura noe athure ningwetikia sababu icio ijire ici tumite bia mabingi ya meru na oni ntekigwa no ntu oni kurika no kumbira mbije studio no mbira wamburia atiri uria enda ngwita studio na no ntu teja kairi uria enda ngwita na mithika rinturi kana imugambi manyara ndakwirira kwanza inyoka bareta bo bairi ngwirwe muno no ntu mugambi manyara ararungama 92 na ara South na Rus ararungama is it 97 na arega gutarwa no na lakini all the same nambuga na runga betere ya 20 ntishiwa bwa antikurikana bwa dikera ni koire na ndrenka igwe na experience ya gutonya gi siasa inyethero tiri athuro South ndrenda geja ambira atiri ukeja kwethero no urarungama no uremwa niki utikugeria ukira wamba kuthuro no ntikyo kirinde mbere ikimbie gutumethera no uregi South marega jare uregi uthugania mero yonte urengana ni ukomba na ndi ndrendete jo njokire kiuria kiu na ambire thera gakwairia barabate mwije bandezi mentire rugire ndena nyambene kenda nekiro giti muchore ucio kwano na experience ya miaka 10 ya experience ya kwithirwa ari member of parliament indrenda gatukara no ndhiaja no tutuchemania no sherehe na mikawene na nare wona rimwe baemborerie inya turondi speaker kiara iya tukorua ntika igigore kuga ene muchore ko tuthukanaiya na inkwendaga nweja ambire imbi gutuma athugania na guqualify promotion ya kuma giti kiegembe South MP atwire imbi tumia kuthugania na batere go promotwa no tugitegia account kurungamira account yonde it's a bigger responsibility bere ya twira ubara bere yo twira tumikia wa promotion ruwa ate wirungamira status quo that is true of course babu tukwenda mantu ya chenje burenda yari ya wora ya kari na tongerio bara batwire baturio kuno ntu bariro senator imitheka rinturi nka mugwetaria tubo bangi ntigweta woman rep ingania and I think Dhuranira aina one major problem ya kuinterpret kana kutafsiri ichonko kuelewa what status quo stands for. Status quo urawa ikwamira utongerio buraburio na
na antu barabara yo so uti status quo to kwa advocate why no ntu bakwithira kiraitu murungi ketite kwa ngavana ni musapoti aingavana na umite tekia senator so is moving from iteke mwe to another ko nto support status quo metheka lentore ke status quo ne ongo support methankiwa stilo ndi muyumbe wegembe south lakini ni tekia senator ngochwa so issue status quo ite apply ni go apply munene na kato change ite so this status quo ari orengi turaga kwenda kuma ge senator jaki angavana atwirethera ngugi senator gete na maana ndene Meru niki ya kuchenjia gite no na kueleza te why muntu ochenjia ite ni status quo kueleza tofauti kana mimi yayo so the status quo ye ni ogo na kumaanisha atre ni ogo o status quo tu support kwa naona muelewa ili omba na rituri mheshimiwa governor to from senator to governor ogo da ino sheria to senator niki bo change ite but so the same leaders you know let me tell you te baadhi to simples mwananchi wa Meru no kadhura mutongeri urakwenda so we are not imposing ourselves we have just kato sio fete bautwi kire atongeri ba Meru kire antu ba Meru baturinga msasa baile kire itebi kire out of candidates baraba by itete no gather I'm best candidate for etio kira kireo utongeria Meru so badwe ne botwiritete na ndenda kueleza bungi nontu na mburi ni ontu kwenda kuwa imbwiri kuwa promotion au inkwenda kuiga muno bwana mheshimiwa number 1 no twirethera antu begembe south na tugategere nyagi kura cia lingwa begembe south yethari boba kethara bakoeta kurire nyingi no nto ito kwenda promotion yambaye menya kingo gina atwandika kueleza kwa mburi yangu chokeria baba ansikuria kioria one ingo appreciate no gwendite miaka ngui 10 na ndendo urekondi miaka 10 kwa tuga kwa muyumbi oringiro kura last election ashinda county imethika county kana constituency county ya Meru ininka kenda ashokereke abumbe batendi parliament hiyo yare clear indication na approval ya Ntubegembe South confidence ira bari nayo kiuni number 2 Ntubegembe South today itoche kikumanya constituency ina yare nkimeo ya 8 January in terms of academic performance not I believe in empowering people intellectually while the results ya kuma miniscoera ndo ya primary are kinyete ruare ara secondary siare mwankare kinyete ruare how many people used to go to universities kumaru na brabeta that to tell you nankenda simply kuwa and the record kwa speaks for itself ntwere ake compete na constituency South Imenti ira kiretu munga twere ongosete yonkake yanchinda na nontari ndio chinda can I comment on that ndakuwa ankuwa kamberia ontu kwenda promotion can I comment on that why can I comment on education promotion enduketera mrume you know kangolitane kwa troka na ite welewe mbunge nara audience very important kanda kuthikira kathikira number 2 in terms of development nete aelie otire school kinyemwe ya constituency metheka ite na stima chionde to electrify ite eta while around the network etamaki nkethithia ngio ya constituency tia barabara kuma Meru mwanga mawa ikathirira ra kombabu stream then road network laminate ite Kimongoro Igembe Boys nitite mwanga Mekinduri right now tuna contractors on site pakunja barabara last week kurari na site visit ya utamaki barabara mawa town na last week kwena kurari na tender advertised ya kuthithia kinya barabara ewita park that is 1 2 eta mawa utrime stima chionde kaiwa kana toria how many titles we have given no Ntubegembe ritari title eta mawa vai watrima a Chinese contractor oroko thithia water and sewerage distribution water distribution na sewerage mawa ira issue during my tenure so eta Mawa district hospital no it's yatirinya kin government the government of Italy no ya 200 million
during my first term of parliament kwa upgrade hospitali. So in terms of record, I think I have done well in terms of performance. Na nikio onto this time round. Tukwa kwa no tutukwa ndo Power constituency. Anto South Imenti equally eta wild development record ya greato. If we team up, we will transform this county called Meru because we have performance and we believe in ourselves. Now with the people, na consultation, na kutana ngwetu indiamwe, we will turn this county. Fair enough, Mheshimiwa. So, I comment on education. Mide kalentori, congratulations imanzejo anda bogira. Lakini ndina dine mwakile education. Non to Meru, Ameru ibendete kidomo, na alitani baraba shitani reti mono baraba bidii sana. Imbije Meru to bidii mono. Lakini oni imbije atongeria beto, I stand to be corrected. Edra nkauga ontoboteo mide kalentori no incorrect. Ote uomba guikumeria kwa number 2. Ge constituency kenda otwera gembe South ni number 2. Na South Imenti ni number 1. Oburi goshuria tere. Number 1 wewe ku na number 2 wewe ku. Kire national performance. Not for example, not boy bombo bonzoria mono by the way. Na onda ndadhurwa ndatweka senator no ntimbije nkadhurwa. Area mbere ekwe intervention ikithori primary schools. No tunuje very well. Igerio biria turathithirie ya KCPE for example. Ana barabara etre national schools. Ibarabara ari na maxi magana jana gwitia. Muntu ena 38 ateomba kuju na baria na 5,000 na magana jairi. Weta public schools yu bwana mithika rintoria kuga aturo number 2 ukoria ni ana bangana barari na magana jana utibona uriro mwana rora ni number 1 arari na 320 na 350 barabara wete mono 380 na mbuga amweta haja indrari by the way nkuriunga naragwa kumono weta jari muringene skuru wire ya utakurikana rietora ya urutera barabara ni iragereti ni rari na mwana rari na 411 ende we central ni gembe central eute gembe south nkori atiri ukeja kwithirwa na betu batirari na maxi magana jana na ni ana bankia na batina miunda bakagitirwa mwana oria atiomba gwita alliance kana Nkobo high school kana middle school no ntwa tena maxi ile magana jana aka ana bara mangi be county ile ingi bakaje ko bathire betu batigio naja na ndia na betu ba miruri na mwana oria wina 3 karageretio wenka barageretio baria na 50 to abathiririo baria no ntu na batejo ku the best universities beta kuthidi engineering kana piloting kana medicine na ndinyoga atwira ndi number 1 kandi number 2 ende otaranirwa na county cha Kenya uyu namba ngai 37 and number 40 fair enough bana number 2 it means fair enough bana Gigi it's not good enough back to the point back to the point barabara atuchoge point ine akwari mantu barabara ambuge mantu barabara mitheka rintori mheshimiwa itwije barabara iri the national government na we responsibility national government te mujumbe for example barabara icha ku upgrade oni for example imbita ya monka kiegoi na nuje majani iraza umana area barabara ere antakwanda kugoria kali the other day ndagwa trenjire kimongoro mbitete athero gaiti kutonya ka barabara ka athero gaiti maiga jara yau ngari nda imagine ndaga rore ngari ndachoka mithe kali nturi no mpende ombira atire barabara iri upgrade tena maram kenda itweka at least passable tutumba go crucify no tubakora gwikira barabara rami no ntumbuga mbeca iri onekero cha CDF itiomba gwikira barabara rami ende upgrading kenda barabara cionthe ciithirwo passable at least there we can talk of development ya member of parliament no tujagwa to for example MP wetu for example no kwire barabara iria kirite mara muno tuito cheka muno how many they are so they can to 1 minute please kana mukuru gwenda agi intervene duranira ka ndimwire is now appearing whether I am master of deceit are na akifina a lot of ignorance na kwenda kuwa ni atiri what I'm saying now fin ignorance na tena the basic grasp of what happens kanabo lewa number 1 nategwa lwenya with alliance skuru cho na wana makuota so rea kuotie mwana 411 ya with alliance is lying inorongo no ntoeta Amwamba primary school. Amwamba primary school is the best school, public school in this county. No school ndetre, no my set of excellence, no next to my house.
mwen the master eto akamui ana ibana beti the alliance baina maxi 380 370 number 2 bonge agua mantu ya waka barabara iyo kanda mwanja as an example ya kuwa tutekwenja oeta tunde barabara under 24th constitution of Kenya is a devolved function. Barabara sionda siantora nara isaikirwa ki county government inaambia sietre, so there is no allocation yambia baadhi to ya CDF sa kudibia barabara. So tuomba kumblema mata eta duare eta igembe south nere ka tiga kuwa barabara iteta eta waili barabara ira chonde to penitap oria ariana fax witokiwa non tunakoteka kwenye nyamoito wa kioro. Fair enough mheshimiwa. Fair enough. Nenda tuchoka kiri rwarero turwa political parties tukudeviate sana. So kiama kia ODM kinjekyo no village party kamba explain. Namba you give me the opportunity. Ibaba tumetonda ingress. Mbuere PNU na chafu kiama gani to chafu ndeka ito pia tukaruma kiama chafu ni watecha as a meru leader ule mutongenya miro mheshimiwa with all due respect maendeleo chap ingo to ile otije uri chafu no toruga no yengo tuma bo atokura accent ya tokuro te kure kuringo dai no me atukwa to kana tutira kwa to eta chafu so brangu ane atiri ndifaire kiama kia chafu na mheshimiwa kita maendeleo chafu I demand you withdraw that statement meana kwa accent na no bona ni accent na problem. So amba kwethe ante kumteta skuru. So amba kwethe aneo problem ya tukomanyana de qualification in Senate no kuiwa aneo amba kwethe ina problem. So nanga mwalimu tu ansogethie monga ngote properly ko ni anto qualification Senate so qualification yeto teona sia kwa. So bra kwenda kuwa ni atiri ODM tekiama kyantura. ODM is a national party. Na bila kwenda na kumove away from ne vyama biantura. Na kiama kionde na why we form political parties acquire power. Na kile acquisition of power wa nikienda uritira antungwe na kuona kiama kionde kikuwa kai kurungamia antu kitikwenda kuchwa raisi. Na interest yakyo akene muntu mo kana baire na kwa to kwa commodity baraba kaura bia membira bingi nitotoka uno nto ODM kinyabo ni bagowata na babwethia NASA no then kayo qualify with the ODM na NASA is okay kida baka ba utori ba unganete na Jubilee ba so one candidate tomba kwa ne a threat to us lakini mbuwe very clearly kiama kia PNU ikiamunya nonto na ukira ku face kiretu mulungi ki Jubilee kia chafu ne ikiama kia mutua nonto na ukira Kalonzo Musyoka kutonya na kyo NASA right na kwa huu ba meta safety valve ibo kwa ndo tumia lugha era ba umetuma baru safety valve ya wa commodity kakolisi baruga ne uraro we wona ro kwena water lock rende kure aurura kenda pressure yuma kenda ro rumbo flow so wanonto Jubilee ne kiama national na anto iba ugekira nonto pate osiete kia baibo bakona ba matuke kito amatungi tura tunini buri tatura na nekyo onto kona bonda ba clean bakiwa woni PNU to support Uhuru Kenyatta for God's sake. Uhuru Kenyatta arungamete akawatire I want to unify Kenya na ngo unify Kenya inkuromba anto bonde bafonye kia meneke mwe toshwe kura nakyo baraba mwananchi in democracy na kuo democracy tometa ni baraba yetegeria te lazima no ntokanye twethe de multiparty tangu ba condemn ni kweta bia mene bingi I am not condemning lakini mfuke atuika wewe na spirit ya unify Kenya na tokele wa 2008 Kenya ya rore nembi is because in dare mbunge ikibake aerwe ayumbe 43 ODM yari na bunge 100 kinyana to andiscasa Serena na kweria ku show the international community ati kibake na chindeta kura it was not possible ba convince not wa bunge beni forte so ro wendo support Uhuru Kenyatta na ndo oni ndenda yanti wakiamaga Jubilee katute kwenda story ya miaka 10 ichogera renga after elections kutweka Uhuru na tiere na yumbe
igana aina bo ODM na babange na kwatuka kiama kia NASA kana ODM kana mbige kwenda ku contest win ya Uhuru tukawa twenjesi wetu turi anya tuthuri na. Okay, mheshimiwa Mithika na kwa aria mari aku ate kiama to PNU ni kia Ntora na ni kiama kia arena president kana kia kuruketi president that's past kiama kia arena president tigana ndimba linandi uria kuri gintu kia mbere no mwako mwenye mwanasiasa selfish mwanasiasa no mwakaru interest chawe personally mbere na ndeja kurwa interest chawe kiri either family yawe kana constituency yawe kana society kana the country in general no mwakero wali selfish na kiri mantujara kenda chikia wata interest chawe no mwakamenye mbinu iria gatumira that's all kona kuo kwenda utumira mbinu chia resources kuo kwenda utumira mbinu chia development kuo kwenda utumira mbinu chia influence yo mtu okirake yakyo ijaga atonyakyo ko nande biama bibi yite igora kwirire bireti ni anto beta kubicho wanonto tubakwendro ndikore mokoro anjubiri ni atankadidi but kawaida no anto beta ocho biama mtu acho magiaga romba kukura nande after kuchwa biama bibi kiama kiki yite atate kia ODM ukateka ute esperantinyo moto raigo ODM lakini antobande na area ibe kuito kwenda in fact kandi gali nata uti mtu kwenda kujukia opportunity eu apropelo ODM maybe amba kuona kura nata kuteka mheshimiwa Linturi na kuate kiama kia PNU kia Ntora maendeleo chap kia Ntora whereas kina Arweri baite ndene Emero County ino bisi maybe kire county ingine ne antikura Kenya ketobi mbuga medeka kongeta kia Ntora one ni urakireti nonto kireti ate o munya ategere ona ja uzu tukwathukana kiraito mbasi kuthirwa aya kiraito kwa karunga na Jubilee governor nget nari na mbete tau kuida ke Jubilee kaire utumbo magweta kiraito no mwene Jubilee kanu rete Jubilee nande onde munya nande kuranwe na tukuthukania nyata kagita tomaganchwa kakiama. So mtoto kiraito kare katue ni mugwa kana ni mtoke bwana ntibo ndo arere ko itana mbere na kiama kia IPK ndo athwani geto kia ale menya abara baiganirwe bagwa to break biama to form Jubilee they had the right me kisiasa tuga atere everybody aina right ya make decision association ora kenda aina right yo say that ya kikali kiongo tuga kikali last week togere kikali is not the problem thina i mwanasiasa oro ukwigwa ni kuingirwa ome na ndito torere bakadendo aja nikibote ko form a force equivalent ya korona kikali na nandiko tumekora mutanochi aja kira ngwere tene akweje eja na kiawe at least atakara kiuga agitata na aina kiawe kira propel so sera chiawe ijiga atomba make sense to Amero or not. Kenya is a multi-party. PNU is a national party older than Jubilee. It's a party that gives Meru hopes for the future leadership. Lakini mheshimiwa tiambuge kamwake PNU 2007 yari national kama na anto bonde ba megwete mbaru kabisa lakini and from then inagetere who are the officials bara watu ile yakyo ugategenya there is nobody who is also senior so kiama kira kiretire kiaguro na ndege kugurwa ri au visit data kigete kirwa Mount Kenya especially nondurinte kuona ja rutere rwa Mount Kenya West iya kina kumala ekipia gweta mwanga Kiambu uri ko mtu kadikira PNU nara bagwete uru kambu yatire gintu kia mbere athikiri na ategeri ba kuigwa Mithika Linturi auga kiama gitu gitawa maendeleo chafu na Mithika, you are a honorable member of parliament, you are a role model. Onimbwiri kithura nge kuthikaira jora nkwiriri ngwanda kulana out of your experience na ndinya youth baraba tagete bakaigwa utiomba kuga chap ino to goti jo pronounce inya youth baraba kuigwa ukiuga ichafu no ro thomithiro gichonko
batio kujukia bwega that is my advice no ntono umenya inyaki unjuri aretere nara ome awa sand so wanto baringira mina kura baringa kura cia thuka no ntuko unjuri aruwa sand anto wa chant so ende lewa na ndeni kera tegeria atiri kiama gitu gitwa maendeleo chap chap na to take care of anything baru kaburetere kuri byama go form kiama na bireta actually guchwa kiama ugakireta kana kiama ugakiunda giaku no kambiria nakio uti atierio lakini kwenda kweja na example na kiama kira mithika ni turia kuringira ndebe tha iji kia Jubilee mbuge mento wekira itu murungi our very able senator mukuru mpete heshima muno utiri atonya parliament kana mbunge na kiama kimwe jairi ambiririe na Ford Kenya eja Democratic Party jairi eja na igiko kira jira kio after that wareja na bia mwanya kia mwisho wareja kia APK kia mbas na nandia twira tutonya na kia Jubilee. I can promise Amero gintu kimwe 2018 mwaka juu twetete utekia magikethora kirogi gito Jubilee no nto bakambiria go scheme ba form kia makengi beja kwa area na kia Amero no kiwa nto yu lakini nyao wale urare independent they are independent arande ukata maendeleo na ibuje kira tumere mpuma independent no tumbere ndenda gutonya Jubilee ndego etwa founder member one of the co-chairs founding members arungama more than twice kwena antu more than 20,000 kwena nya clips de na chio cia TV akiugaga ogwe njiji gotebwira ntuika governor na gotwika senator na torimenti okay ndago ganyo nto bobo tuchokerwa bwachokerwa the following week na kerwa goga step down tone to support mithika rintori ndauga nani mithika rintori u muchore okwa no my brother ndienda mutharimeria kiama kia Jubilee na ndienda mithika please uke inya mutonge yake jo kwenda gitikiu kia Jubilee mithika oke jo chindo na kure Jubilee bothite nomination ndathura muno no nto ndienda tucemanie nagwe wiki amene kia Jubilee kio witikitio Amero bendete muno we izana no gatunyo my brother no nto wega inya bakia makiri inya ndaguchinda ore ndakwire na ndera Ruto no ukae wangu gino ntunya Ruto na president muchore oku indi kintu kiman kwenda gikara na mithika monka ntuko ekura ikiama kia Jubilee kenda tumenyethera Amero ikiama bakathura kanethera imuntu mithika that is one bet I'm giving you ne atombo twakikisira ya gure kiuria ne atombo twakikisira ndurande within a month ukuma kire independent man uma April last March last year uture kire independent ntore nda independent candidate na ndo gweta ge chap chap na mbere April nuja kwethera ogweta nangi na ocho no acho gikiure kiuni kwenda tu kia thimu imo mutegeririkana no turingire thimu krokera nambe guko na kire screen yaku na ukaraniria na tongoria bao Wero TV alo Wero TV alo okay au ndero kumaro kamitambo na okay karibu sana bare ku ne dongi bru wita watia kumako ni to mo kuma sentiment karibu sana na namba na congratulate yanto bon for the bare au na ambuge special jinji ya kwa yebo ya bru ni savere ambo man hello ito kubwa ni savere ambo man na undi mo konge ya bare bru wa kaju induke biere buge meze karento re da dia 2013 ira ito murungi ago tegembe augerege je da kairi antu ba no twatura ya minister no teke no hello dai tina ndio uria na no tuna ba ikire tikura ikira ito murungi ba mugure ngaba nare India dikia hello ito kubwa na nde oni what I can say with Medeka Rintori, I think he's trying to do some political brokerage here. Okay. Hello? Au ingo na nde kwa nga kwenda ulikiria nto bao kira ito murungi na wekenda na ito kurekimen. Na whatever is happening, I can see as if he is a political broker. Okay, thank you. Asante sana nto bako rani atui. Sande muchokeri no nto ndina right of reply. No ndo ndi accused of course ande mwire kwa kana thikirite that utirio ndetire igembe mbuga kireitu murungi utuwa thithitie stima ira cionthe ndekirite igembe island and delegation ubicine ya kireitu murungi I minister wa energy na atwa stima
na antetheria muno kuhakikisha stima ikuonekana. Huyu number 1 huka kwaria from ignorance na atikumenya nete aurie igembe na kinya part of the team ira twetete ni ono ndare nambasi igire na twatirimanire kinya Karen Mamba Village kimusemano ne twathire so nari facts ya manzo yako me. Number 2 ntete ntento rombe tike senator kenda ntete akirito murungi me igembe ni kenda mpewa kura cement. Okay, kati ngedi mwingi. No, kambeleze kati ngedi mwingi. Just a minute. Wero TV hello. 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 Habari yako? Turari na huku mako. Turari na andalea. Andalea. Karibu sana. Tuile maoni yako. Batwe. Victoria tokatia. Ondo Victoria tokatia. Victoria me akorwa no tubombe na kumenya. Esto te kwa toketia. Sorry? Ondo esto te kwa toketia. Nada kilombra kuhari weka. Tete kambi. Tete ndobili. Hello. Ito kuibwa. Nende bore jubili mwana na kama umezi tumyotuma tumwiro huu. Ando tonde bare huu. Ya mtu anake kuloma bila kalwa mavyo. Nende joto tuma na yombere kuhari wadaka kwa na tubangi. Watu era ringa kumako. Weringa kumako. Wewe tuningira dimu kumako. Asante, karibu sana. Nende nankure me yuri abibi nkwenda unikenda nchokatia. Ande bure nande kore ba listeners ibe ya honest. No ntute wonde baikirite kiraitu murungi. Nani bare kae kwa yarongo. No ntukiraitu murungi aringiro kura ngima na that I think ye 84 last in general election. Ntaba ikiririe kiraitu no ntukiraitu woni kinyato haruyano akikura. No ntware amunya na ndari na kilemiti munekwa. So tenda baikirie so agaya kureta impression ate ininkweta kwende kiraitu is noni nimero iba muringirita kura pa moje senator wa Meru. Boy number 1. Bonge branko enda kuira Ameru bamenye. Uoni na kiraitu murungi ka kotwekete in terms of ratu kwenda Meru vive mathwani yawe na uni ya kuwatanira. Na toka amua twe team leaders ba wiki account ya Meru mbere itukwaria na twetekaniria no Meru tumba kwenda ebwa no twetekiria maoni and but we can be made better. So no for that reason we have come together na nino twetete. Na that is binding kana ne yo mantu ya turetete together no we believe we can do better than what Munya has done. Okay. We believe we are ready for consultation. Amboli mheshimiwa kiulia. No ndikanie gwikinge ngakuria tukiriki kya nara tukari mushemenio ne narua. Yes. Lakini hapa mkuria kiriki rais. Okuga very well wauga atiri korwaga na kiraito 2013. Yes. Na mbugigia gwita murui no tunyana rwe no gire we murui. Korwaga nwe 2013 bwari na kiremi mwiria. Yes. Na ituje kiremi nama bari kiamene kimwe na mheshimiwa Mithika Linturi gatiene. Na musapotaga no ntona ategete kiremi uri itaga ngugi ndene ya Tigania West akona imutongerio mwega. Okay. Na neno mpende kumenya atiri my question is this. Hold that thought kidogo. Okay. Wero TV alo. Okay. Inkwenda kumenya atiri ki mheshimiwa Mithika Linturi ugo no endete kiremi mweria na no twiraga uri ari muntu mwega kenda thuru ari governor 2013 na wetanĩtie no kuringana na rekodi yo no uri omwiji na ituthoma kuma tu rekodi tungi tona nya kiba mwitiri vondo na ingi ikuga atiri Mithika Linturi na kiraitu batwire bare anthu arite fato tigana jaja fato jau ja fato gacokia bandaye ugo ga combination yo ifato ibatwiraga bwatwire bare anthu na bwena muchororo ngio kwa uri bo mathaira na bo nawe na ndinga kuria atiri Mithika Linturi what fundamental thing ire karikire wona na ndego tigana na kiremi mweri ora bwari no gikia makimwe o support
Kiraitu Murungi nataka nkuga Kiraitu Murungi ati kudisavia support ankwenda akiwereza baraba tutegete imbie tumere otigana na Kiremi Mweria wejagi Kiraitu Murungi na ni take a topic yetu kwa area actually sasa wani kare sorry but then bwana Jiji aruwa ati ukinyira mwaka ya 2018 kiama kia Jubilee kitithira kireo nyunda go is it true kwina inya muno kuthire Jubilee why na biama bingi tuone itebithirete bombere kabisa TNA ne thirire TNA tonya kire ndo kudwanya kako gerio mechokia ina re TNA Ford Kenya ibathirire Fondas menya kurigana TNA ura gwakarire kurigana sequence ya siasa cheke takera thirire URP onga kuthira te ajabu ari menya URP na TNA takaithiri isi athirire apa igani arete America batume goma batreto rete yo TNA takabira thirire kanto barogire turae tuthi Jubilee kenda different kuiko maanisha ati biathirire kenda bashinda ku kuiko maanisha biathirire kumaanisha takabira thirire kabaroraire why the difference is this kwa mwauni hapo menyombe mbite hizi kana kwa mwauni anda ito nyombezi ndeta hii so most probably kije 2018 baeta kungi tona weta to uga kadharia kenda betengi ali meana ndi Jubilee eja Jubilee menya TNA neza vivre miaka 5 Kiraitu Murungi is the senior most politician in Meru. He has been in parliament for 5 terms, including this current Senate. How come? No tiria matokwariria. Imbi etumyutrio eta na kiama kimwe jaire na etite meta jatano. Na rega tantatu arenda gwita kiama kia bitantatu. Na ndre Wilson inavo. Yes, Kambelese. Teresa. Kiraitu kare a smart, astute politician. Good, smart. Na Kambelese mbu atiri siasa revolves around interest. Good. Na ke siasa uti permanent friends kana enemies or parties. I permanent interest. Now permanent interest ire ilion kiri the current scenario iriku TNA na Jubilee TNA na URP yare Uhuru Kenyatta na William Ruto. Bukuthithia thirikari bukweria kundeliver development dene ya Kenya na bukuthithia boya. Anonto kukweya another interest ya ku unite country kuma andu acia egi na everything else. Ni atatumba kureta antu amwe tukahata mianka tukathurana tumianka tutwa kwira wanga TNA ni yeku na Meru ni ngema URP ne wita wa ne Rift Valley nambi. The only way ni tu ya kiama kinene kira kikaumba kwa community everybody else. Ikiwa ndo Jubilee ya ile. Na nkwenda kwira Jubilee is not dying in 2017. Jubilee ikatha na nyakerio kia 2022 because we intend to run William Ruto as our presidential candidate in 2022 and Jubilee mbana. That one I can tell you. So Jubilee has survived after 2017. So Jubilee has survived after 2017. So kinyao dhai bure Kiraitu Murungi even then ndia we musiasa no buri kulani mundi yanto ketha we clever enough. Kiraitu bure kai smart na astute politician no nto na tuira kila na mundi si antu ba Meru na tabamba ko. Ama leo chap ya ikaendelea after 2017. Anko ere kitu kimwe. Maendeleo chap ugataka kandirie ni kandirie kenda uaria. So kire itenere mundi Meru ni ati antu bakuba president Uhuru ku unify country na antu bonde ba Jubilee. So the easiest way no kuba kumekinya your politics ise iko the hore in Jubilee na Jubilee in government ne performete kire expectation ya Meru. So baraba ange bedre number 1 baraba tumba kwethira bae ngaende ndike siasa ne ideology na burantu bakwethira burantu bakuthithirwa ni job seekers ya bwana Thuranira. No Thuranira waingu ya uchwa tema antande libere ya development ki wananchi ingwe auchwa nonto aribwa nanga senator nambi te uraomba ko support muntu nge nonto aina ability ekuthithia better than him na nikio ndende mu invite them many times ngabona Thuranira nchinda ni umo wetekeri Uhuru my friend na Ruto au mbingive na job inyangara kwa wangu ithirikari
Uoni mea ina system cia kwa na cia thirikari au be fine. So yena no kona no matande na thina. So we no to support ugethe we candidate unsindete na tukendelea na thirikari nene na ne kwa accommodate everybody else. Arwingo ochwa. Mithikari nturi. Thank you very much. No tugobo twira wina mbechi nyingi na inyatira simu wengo githirikari. Nkweta ni twari. Tukwewengi. Ari no turire ugo no ugire uri ari ngi uri aja uju na nyatha iyo kuga ima no te witho burio kana gokwenda ku withdraw statement you ari me Biblia yo atiri ari kanyaga koka kwari ngwenda akiuga Yesu no na ndi tukwenda ku withdraw mbuge atiri actually ugo ima ingo chwango geoni na kire gituma chwango ge ni ati ngugi ira tunenkaira wana siasa tubanenkaira batuika nthumba cia miru no gwigwa muntu kwigwa na nganiri nkoro newe na kongana na kwimurungu wejana te muntu kwenda kwa mass na tute kuona ngugire ya guturitira na ndebuge atiri inyaka ugingo chwa ukeja kwithura murungu na ndari mite no menyo bwo kumenya ngugure ibatere kuritwa na nti ya mbecha cia miru na ikigo tumankara nkiraga miru iba tuchungu ne twinte tibatagera kia mabaye rwe tonyeni Jubilee tonyeni anga chap tonyeni PNU ndienda batagere no uri ndene PNU bachoke batagere no uri ndene Jubilee na chap yo ya survive after 2018 ankwire gintu kimwe ugatagera ara kia mage chap kiambiritie Mutua governor Mutua wa Machakos auri muno ikalonzo Musyoka no ndo bakugeria kwira antu tochenchie ni siasa tutige matera ya guthuraga antu mtu okara miaka 30 kana 40 no te change ukuona urwa muno no ndo bakureta maendeleo no ndo ugeta janara kwa Mutua for example hotel occasion yete for example ambulance idhima biria njete bia roje ndene Machakos ni idhima magana jadatu lakini na sibitari ya Machakos public hospital level 5 it is the best in the Republic of Kenya. So maendeleo chap ya survive. Iya sasa kwenda chokia. Wana ugeni urongo. Na ndi nkauga atiri kiama kile it is born out of emerging leaders. Paraba kwenda kuleta change ndene na nkoire status quo utongerie bora kwa karaja na bakwa irianto anga merega anga itu tutwere ko mono itu twije vende kana barege na baraba kuna arua na yuthirere kuna nto miaka 20 gwita 30 gwita 35 batete kiria status quo yotongeria butina mwerekeo na atongeria batura kwa irianto manya ndigwa nto barithithia party for example na atwete kuthiria miaka 5 kuma to bathura ukaigwa nto barita na party bageta nto for example bageta nto bano thimenti wabera atiri ankwenda bombera ore mpenda ore kwenda mbuthithiria na ndiri muchema ni jujo kuria nto benda kuthithiru atia obwiri ojo itathaio kwenda kura kana obwiri kojo ita 2013 ile atwakuthurire na ndio kana thina nto body development ile kuba kwenda ko winya mero inkuba tha muno ukeja kwigwa mtu ko bwita party ebwira nka bwanthurari bwenda mbuthithiria atia muchema ni jujo obwiri kuthithua 2013 June weri anto iboranthurire ingugire kubo kwenda ende to weja na ndio tugwiria no twire thirikari ne no tire weja guturia buri enda tuthithia atia kwa kiamega chap no tuki driven na mahitaji ya mwananchi Omeru no Machakos no Kisumu kiama kiu ngakwira for sure gikethro kirio beyond 20 okay wana nani allow me mbuga atiri mantanji njia kuresi yamwe nkwenda antu atia advantage okasi antu manta wita antu ubera na tabwena ndibuthithiria one of the very good principles cia katiba yetu ya Kenya and article 10 issues cia public participation na kuelewana mbeca cia every year na kwa tuika wanu kwa mantu kwenda kuthithira na katiba yu niwe yuwa eitaronde involve antu kima onto yaba kwenda kuthithirwa so weta antu bore na kwenda kuthithirwa ne kwethira no kwenda ku live na constitutional principle ira yo by involve kima onto yo number 2 Mutua bro to yanenjite 220 mbwaus ni mana urite 220 mbwaus na mbwa wakiyire ni cio ciire oye na ronkuwa hau kankomea bonkuwa
nonto kinya muntu umwe o members bakwa ba staff engwe ciakwa ni engineer uro twire kurita ngwe county government ya Mutua na yo ni report documented na ni yauma kama tu very good in PR nonto no meno media nambi so I projecta ya ka county ira yewe imanto na case standing amethika lentoreni biana jete idima bila wejete bingana tuwere ntenjaroye ngwire kuma kantiba twambirie 2013 ngwe kuinjaroye etanjia thaiwa kinya kangeta wenamira kangeta njia ara watri mambo au yogundwa roe to date irandenjite eu ninjasire mwe njaingana ciana wote anyway tutikane ajabu era mithika lintori muratajwa nthaka neke nthi norie murungu ume na umenyo nonto action speaks louder than words as Wameru tumechoka na matendo yake. Joy Walare Igembe North uno emenya aina right yawe ya ku form opinion nuko menya utumba kurirwa kuthwania na kuwa urokenda so it's within constitutional right yawe na mando muratonda kaina ya kume anti kwelewa no nduti no twambirie ocitaniria mando muratonda kanambi muntu kabwiri kumbelewa atika unia I am firm in what I believe in na niyo mbarira cia na ntithera ndi na fear ya muntu bura atiki my position is there no ndu imnile need to respect each other no ndu kirimantu yambi ya muntu awitikena kuthwani. Okay. Now we don't have to agree. I heard at a forum Honorable Mithika Linturi said that if he's voted kana aruate na ibiru antu kiwate okay akwithro okaringirwa kura na kiraito ationa kura cia governor ati okari sign. Please ask him to confirm whether this is true. Ni Lydia Kuma Meru town. Ndaure woni kura. Cia senator. Karingirwa kura cia senator Meru. Na kukeo tweka nonto have tried munya kumuretera yumbe bonde amwe hukumanya room 105 Mount Kenya Safari Club na president na Kiraitu na Kayuna woni kwaria o Meru should be ran na kwa tweka nare mwa kwitikaniria na wita Mount ya twariritie na kwa tweka Meru ba umuthura enga bana yetekeria nka respect position ya bura Amiru bawa lakini nkethira still ngepasu negotiation and discussion kuona kwethira things seomba kuthithika buri ibwiri assuming akethira irende kuchange but if I pursue nkethira pasu njera ya kuchange wetu litangwe for better service delivery kiri Amiru na ukarema then I will not be willing ukarande kuriwa mushara yokuria ndina nteko bringing positive change. Okay. Ki maisha ya tuita kudhiria ndiri bwana Ringera biama bibi onde nonto wa Jubilee no ere makudhira abibi ngi onto PNU munya yake shindwa 2017 natakwa karika PNU bearing in mind obisi na rarure obisi na rurito obisi Siolo na rurito obisi Laikipia na rurito obisi Embu Loitoktok. Okay, yendo kimwe kiroka amenya kuruguru obisi ite kumaanisha kiama kikendere obisi wikale wa rent. Very good. Ni kwenda staff o karo ni kwenda management structural management heta wa kwethro kwena mwaka uro iguru nare inami itwene no bisi kwena bisi inge muno chiruguri miru yacha ondie michariku na ichi aingiro immediately after elections nondo ba kwethro rent no kare. That's a question. Kwa ire maanisha munya kejo sindolese governor race na kama ke PNU ge karaka kuona jumbe bakungana neta kuwaka no kare rent utwe so neta kuwakara ubisika ingwe chonde kairi na sta baraba iku bonde bane nondo dai tutakinya democracy yetu itakinyera kiama kigwethirwa kina enough resources ke guchirana apart from KANU na KANU nio watega President Kenyatta aminenkere plots pa kama nyomba ida chari mu bisi jao daina ne ba komporta ne bisi icho ba kuona rentio ne kitu ba kuona KANU ite komba kudira non ba kodro ne rent na nande mbuga Jubilee ekeja kweta the same direction au ne ga survive nonto Kenya Jubilee Uhuru Kenyatta na Ruto lese ba gashiro this election na se kajukia na ta kukara obisi uno ga chirani
Jubilee gedro reo kugotoka bochindo gedro reo bakachindo menya the same problem ne Kenya ndo kiamage kero kitena resources so kiamage kero ajume baraba gatonza bamedeke gategemea ule baka mobilize resources chao bambire kuli rent na staff baraba kakarobishine ndo ja ODM negere temo na kinaoipa lakini wanalina te survive ne antu baraba iku ajume baraba atonyere ndo ja 207 ODM na MP of 100 na nyada ai 2013 kwina governors kwina MPs bonze na ndiba kuudhura ni mbesha bakali rent lakini amona bute kwa ofisi nyingi cha ingiro. Okay nande mheshimiwa Mithika Linturi ukiambire no kuwete ate byama bibi ngibi othe byama byantora does that mean ate kiama kia akikemero ni kiama kia Jubilee or nijira maybe ya kwera maybe ku brainwash anto ate kiama ni kimo agende na Kenya dene mero la kula kiama Jubilee nteno bwankiwa netera waile kura iringwe right kananda ngo challenge orani kiuria ko ukura cha kiama ga kimiro wati wa Jubilee na PNU ikaingwa tariki 10 ya munyakalusi ete ngabana wa Meru nonto ora mukuru wa kenda ukirieti impression ya Jubilee ya kana PNU ya National Party nonto bantu ba ukira competition na other parties areta kuona yonto icho baumete Loitoktok na mutonoina wa former MP wetu wa Parapai kurura ubiti Loitoktok nonto Loitoktok Parapai na ukira kufesi baki na kato nara hamwire yondu iyo ondi ingrende baki ndogo tuonekana yananto hapa aka kanyumba ubaeta lekipe the same tianto ala kendo create impression na irongo kwere kundu winki ya Kenya so etera wailie urakwa kabra number 2 munyenda kwethira muno which is also very good ko create impression yaka kwina antu abainge muno no to remember na put some bit of effort no to nyona kuona already ake akulusi teke haipate linda haomba kwethena an opportunity ya kuinominate either senate kana mbunge depending na itikira biraiba na kethaonete na mbuwe clearly lakini baba onde ba muthiatite baba onde ba thiatite PNU iba menye ba ke nyumba kura in what sense okay omoria tunde anto bara recognized as legitimate office bearers baki amakiai kya PNU te baba dhuranira abombo mas no ntorende kwena injunction anto ya ibarere kwandikithwa mwanga kesi yambe so kinya baraba nge bathikirite ande bera mukuri no mume yuthungu thambere ka MP karingwa no ndomba kwithira bariete nyumba kura na bate kumenya bathiatite mandu bathiba oti na bakinya mutumu mu yutongera chibangi tena Martin ugatega most of the MPs ndo Mithika na kwa no chokere wenka 2013 which kire MPs barabara yeah what does it tell you ndare na kura ngiri 22 number 2 area 14 yes nande kumanisha current MPs utoba kurela on them bakwira kedro bagachinda kana batishinda haya na no gutega nande nyama endeleo kiama kira kia Ruto kireto hata mashinani party kwambirenya kujukia current sitting MPs bamwe kenondiba utega bakona aja nteto bora kedo tuwo ya kwa what to do no mangocho maume jaku nande mbere nomination yekinya April 12 to 16 mbere nomination iwe kinya vituko vikaumira nondo sitting MPs baichwa namna lakini ukedro kiama gataya kona mtu ateku so kikambira kwa line na competitor nande sitting MP nondo stira na influence yera akakeria ukinyanga kiama ando akinyanga competitor so what will happen watatolewa tu so mtonto Mithika no ithira wire tu thaino nto tena competitor kire Jubilee of course ye no ntobara bengia ba matukire kadendo na kaba matukire kana kaba are anire na untobara bore kana ati kiama ke Jubilee emero eno ntole kije kile mina ari kutu Jubilee kile miata ari Jubilee emero na Nairobi tofauti na ikyo kiratumirira Uhuru Kenyatta arejire Meru na aregere inya kurisivwa inya MPs na tukira andiki ukauga na aregere mantu jau kabisa na kwejerere antu atiri ndaburomba bompe kura ciakwa cia president iwinge baba bonde botura nabo akimanisha kabamunya bamithika Linturi
bakiraitu murungi bajiji botora na boguku bathu ndaromba ciakwa cia president iwingi thure ni babwijora botoranagia nai nabo muchore ocho kwa gutwira Jubilee kethro ero next mwaka jora twitite ambiriria Kanu twacemania no Nairobi chancellor nare auma kwa Kanu arejire na TNA kithurano kira kirathirire auma kwa TNA thaiji ejite na Jubilee na ari twire ejite gathatu na biama bithatu mwanya uniform mwanya ithatu indi agatwira na ino ntu na kwenda athikiri bamwitikia akabera riu ringi akejona kiama kia Jubilee ria ringi 2022 ka survive era bakugire politicians na nathithiri wega abe smart ebaite kwa area ntu ebe smart gweba ona yantu kanira iko kega fair enough menya ogo no utonyera na uratwitite ndiuga mero example ya basetere 2013 bauga inyabo keja bwetwiranga kiama kikyo kiangania tugategera kiama inyatha iki twaretege chap chap ntekuga botuthure no ntu chap chap ukagita muntu ondura no ntu bo chap chap ithurwe no ntu dina qualities share leadership na nare ntura ndrethro ntura kwenja maiga kana ntura ga matatune kana ntura ga kanisene antu iba ntegere kuningana na nare ntura ndrethro ntura siasa ne mheshimiwa Mithika Linturi na tegero miaka ewe 10 ende to muthura no ntu wa Jubilee muthure no ntu wa who he is no ka muthuru nya no ntu bo rabeje ni no no ntu kweba kwata binara biri nene bia mero muntu akagwata munya kana akagwata kiraitu fair enough ngwete kunia meambe gwe muthia mparu thani ndombe kura muthikeri na mutegeri ukeja kwithoro iria kuri ambere kumbigwa kana kumbona ningo kuromba na kuinyia no ntu kura itetagwe na rasma murungu na kwete inya ya gukiria muntu na kugwithia muntu mutegeri ona rwenda kuromba ntu kwe kura mbukiria ukangwithia mwathani akuringithia na gutethie na turombere meru tukare na thiri na tuthuri atongeria babega na Wero TV ibwega muno no tubakumba kanya bwana Mithika ka kwenda kuwa tutendismiss issues ya political parties and political parties mbure ni instruments ya kwa ya power nisithia sina manifesto isithia sikiwa na tasomba kuthithia na kinya ukorwa airwe ni muntu umwe akwira kuomba kuthithia as an individual lazima withire wikiamene na uri aligned to a certain government. So kiama gagi form political kiama gagi form government of course no there win hundred advantage than in bondios no nturio kwa hapa we ku levy taxes no ka portion kana ka appropriate mbeze cia mwananchi basi atumira cause you become answerable ki wananchi. So ngwira chonde to kurita by virtue of kwithe aturi ba uhuru na ithirikari nei mantu ya maingi yombuka na non to relationship no tongeria ito na twina history ya kumenyaniria. So uchore plays a critical role na especially we kiamene kiusapotana kou ndaomba kuwa inyato kiailia ito ailie nara wingi bantu bari antu injubilee bari na non antu bari injubilee bari kinyato ngeria baraba ikuba injubilee by na capacity by na power by na qualification they have been tested na experience yao ikamove meru mbere na ndina uma Jubilee is the right way to go, is the right party to go, nonto tukethira twina tu consolidate kura cia twa mwe ketha session ya strength e witia into kionde kia twa tukienda kiri Uhuru Kenyatta president. Thank you wana ringera tukithiria meambe gwe muthe okay urampomba kuga urat kulinga na discussion ira twathithia na arua ni kurene clearly it is not about political parties politicians kana kiongozi leader kura ndikira kera Meru ni tutare leader te political party ndo tutakinyara political party yomba to guide kuona leader hija like America kana UK and most of the politicians baratu enavo they are not loyal even to the political parties but oramedeka uga it is permanent interest na oratu etete no mwanka tutege individual kedera imedeka kedera ikiraito kedera imunya tutege individual ro kombo tutedia ke maendeleo na interest chietu na atu na hariri tuli Meru no mwanka tutege kiu in an open mind halafu gento kingi as much as to kuina mantoja chap chap mantoja Jubilee mantoja PNU ito kumenya the end of it all we the support yo Uhuru tema to support you jabatu chap chap
tu support Uhuru Kenyatta. Yes. Okay. Nande tanko weta utonya siasa utonyera time tu support Uhuru. tera ni nande Okay. nande kumaanisha Uhuru ate ku makabira binyabe kumira 50 yonde bikiuga Uhuru then na sasa na bametheka ba sasa ndo metheka atonya na mine Uhuru atonya kija metheka agachindwa akamenya thirikari yetu iriku na kama nchindiro ndiki amenegiku kiama kia president. So kila kina maana thai ni bado tumenye viongozi bara to kwenda especially na aja kile county nondo county yetu iri number 5 key resources development irato kuona ni itegwetere na number 5 iratuli. So no mwaka tumenye kiongozi irato gwatonyithia au interest yetu ke wimbi management system yewe igatutethia igatwitokene bura twina bu. That's the point. Thank you. Nibega sana mutegeri wa Wero TV no tukwendera gwatarite na batwe kire mubango jwa kithurano 2017 na urerwa jiji no tutane metheka kuwa chap chap. Thank you sana mutegeri wa Wero TV. Ntuko nitiere cia ku register kura. Yes, yete ba register kura sawa. Tafadhali. Barara batari register kura na beta bachandikithia. Nibega sana mutegeri wa Wero TV no tubakwithira gwatarite na atwikire mubango jwa kithurano 2017 uribetho wa Martin wa Gichungio rola la nibwega sana utoba kwithirwa utegerete Wero TV na nibwega sana no tuba kwaranira na batu kya kwithota ugithimu ciaku kana kija guthoma SMS yaku kaibo boy ende Jumapili wengi tukethwa tuli wao kiri metha weje na ni bangi bayaro tukiareria manto yangi mayaro yegi siasa cia Meru na ndene ya Mount Kenya na Kenya kwa jumla. Nibwega sana uribetho wa Martin wa Gichungio rola ithiro ino tukuvu atu trimanero wiki ni mubango jwa kugukya. Raila Amolo Odinga, who does not want peace for this nation. That is not hate speech. I am describing. Makuita maitalato, mugenjaga kurukiera kawana munya kulita nao. Kiraito aende retire. Aende. Kithurano 2017. Siasa imukwe mwe omme na ndene.